Doweta Ladakh non BJP is Karbang District Committee labang so Sahem Long Niltum BJP ahin pen Ladakh District Committee lo plus Niltum Long nang ache tong dun Ladakh BJP is Karbang District Committee Secretary Simon Phangcho lapen puthot Karbiang Thomas Council Education Department Dak Lumbajang Block the Chairman lapen spokesperson BJP is Karbang District Selabor Bay lapen non head jong puthot akimi asai non alang lipan ponlo laijan ingleng alang le thame spokesperson pon non dak is Karbang District lapen longkiri tiso nintu majir polo kado la media nat ke lang abang pulo lasi nilu tumai hin pen pini labang so press meet ke phapon jasmer alam the banga lahin lo je ke damtang ni thoma prang iltum Karbiang Long situation puthak langdam lo pulja sab o ke prek jek by si nanga chela iltum mathaun e men suluk sodak arlo lo tomonang ke japla puson si dame dolo jasmet mena khai hijanang bong se tama hem dam plu pe hili pen ke ap te kang kapati la si dame suarlo phan thulang inu khojang phan na se lai kat do we lam pen chenglok nilutum hen pen details in details piponji asining thilo labangso itu ini si labangso serious isi niltum press meet bang padupono la si nangtum along tina channel penanga chetong dum ansame nangtum manpeng ke donai rat kaching hona channel anu tinong along tin same paklang pon posi chunuri pon la si non la hai kado situation prang alam isi ni lige than je bang first ni than po so pit nilijir po salawar be than po lai chan than po phangchu dum than po je isi bangala hinlo je isi kamang hume me abangke nilitum bangke bang phan sorsaring tungte ate election hut che sorsa nai anta che sorsa lo chipu nai anda chipulo la bangka nutina party tum sitame amena song amena party ke che pai pan ge political feel longe ke che sorsa mena a party tum ale ke long ye phan bangke claim lo nil tum da claim lo situme election juddet pen bang once for all il tum bangke peace and unity la solam se mathalo BJP pen kai se tame koson se monsam ke dujima koson se kaching thura sai na il tum ka paprang thejima il tumang bong koson se che ton ke do de jima la so pan se BJP a song ake mang me na thim ideology principles tame lailo BJP bang stame suang bong nil tum ning hang he pustame ningje do nang kokti lapen isi nang tuman ka chuni me relo media atuvja sumet media tum arul bang thepik non nili tum samijong se kachoba alam kadoi peni pule la bang nang tum ka sensor ba nang tum ning hang la bang athe nang tum mena o nang tum masi a paper puna a media puna nang tum hilo men nahim phu bang lasinon theglong lo je kalili kalang lang pache thangta jasmet sorsa ingtung te sorsa nang ko bang lo je ai kata ni thomne prang press meet bilul je nona bangke after declaration of MP election result bangke Karbiang Long bangke autonomous council avelu nang tum long loge diso clip long lo nang tum theglong bo lasi actually la bang kopilo aprang ke la tum difu parliamentary constituency ka prang difu ST pumati di aprang bang nong difu ST pupelo mati dare ka bang nong nona bang ke amena bang kirge difu lok sabha constituency pusi amen irlo mati nona bang ke lasi oda election website long kido pusi laso amude bang ke je ai ka thar bang paklang pon no dake asinam bang ke 6 autonomous district ST parliamentary constituency pu non along tin sa me laso abang ke change bondo mate amena mokha lasi Ladakh se me lason lasta hala dak paklang bang la bang ke dake ST pobole X mane former aban pusi bulasi non bang ke mini secretary ha silchor long sidopo EM tuma power ta velo Thailand ta dak si le adlo lasi labang su lama puthak pen ai su pen puthot rong sorban ka pamang hutap men ruling party tuman ka pache bhongji
ruling party tuman konane lahai lam pen rong sopan pamang huta pokapat thur pagi lasono kam si kali lia lang claim tab li lo alang li lasi laso puthak mangalang tum chini nahi alang mang chini pame lage sixth schedule is a part of constitution within the constitution of India lage pini state government tum aning hang pulute men lage pavir darune lage parliament of India principle la bangke papas nahi je pini bangada council avelo la bangke la bangso autonomous district council la bangke abolis lo lage parliament pen pass dek nahi parliament pen pass pe tik lagi un e hormu si putot alangli inu retired IAS officer pacobai lo je pijo pen daga avelo la si kalili kalang la isi jat sita me isi la bangso bangke alang chini nahi je isi limit to jat hormu sita me nonga limit pen part that is abisi ninge jat dete kalili alam la so la si mune tumpu je tengam ebar he bisibo pare po sida me je ai ka thar bang la po an pacho bailo nang tu man ningdu re election dui polam nang tu ningdu loge so re election dal ke dantang autonomous council hot banglo la bang non bangali supana prang ta re election dui amuk dui anten rasi ladakh si governor for the first time governor of Assam la pen chief minister tu mang si taralang solong public list ka do ma ot taking adu tekang lo sime pading tekang asik autonomous council history long la first time lo lasik question si re election ke do pola bang dui punung abede hangjang lo Pawan Kumar ay tu mata men na po pinap dige pabelo amu po bola su atinu ro bangla ta abede lo lapen la tumako pacho bai thulo je ARO office mokha abede po difu ARO office Suluni jan Golaghat Pondet po Fuluni Kampur Pondet po Dongkamugam Kampur Pondet po Mondol penituan daka avelo ARO office me se avelo lasi te mai rarpan pachong chongthui te kang non la som thot si mini secretary lasi neili pini la so press meet ben deadline pilo fan komantu lo jong si chiklo jon jonia pita jong si dak si do bom bole arangli moral ground pen resign ji mala ma election thurthelo palang checha gai ma rarting asi media house court te tuman la helo ke chunuri bangaje aja lam ke nang tum ke kaita chunuri niltum ke ningarong piklo je maximum niltum alam the muka CM puno EM MP MLA puno niltum rong pali ne through nang tum channel principal lo nila bangke nang tum partiality sinono ko ke ado thekno lo lamma ke mi pigalang lo asi ke bangia ni basa for the greater interest of the people of Karbi Anglong not only Karbi as a whole kadawe doan ilitum insam jin ben monsam ke doye pha pupu chithur pakra pakru la pusan pa videji phanga nutin sta me ar pudo dak bang non to hai kalili kalang lam pen ke men rong sore chin de men aku gunane ar muche jing duta hai punane procession punane effigy burning to hai da claim de thai mati dharna de me claim de thai hala tumuni ting ahok tin koi mati kalili alam posita me la sinang tu mang ta chini pa me mati je kunudin council ke dakban borak bhili ke dam de non mata autonomous council asi lason provocative alam kaninge jone si dima hasau long sita me nang tu marjulong la election period do bom hut lason si jay ka thar pen kachera aktum bang paninge ninge lo je council par oilo dima hasau ta non ke jatta par ta velo ko पंचायत तिरास हेंतेन पुदाका पंचायत तिरास दो प्रो कोना पंचायत तिरास दो नंदा अभी मते डाक बंगा लसादा का निंजे लमती दे बोला से इलेक्शन के बाद हम दिखाएगा काउंसिल का पावर है कि नहीं लोंगले पोता पियुमा लोंगले पोता थानु नहीं मा निंजे खुद लो अर्जुलो मना तुम सब लासी दागा बंगे तुम सीएम के लाए निंजे इस एक्शन में नॉन दो बम लो क्लेम बम लो लाए बंगे लासी कालिली कालांग लाला पेने पुथोत पमंग हुताप तेजे जे फन लापेन isi bangai kadawo rong ru Karbi Anglong aptok anuarat ke doan tum sampai je labang so jai ka thar pen kapama hutta palam bangke kama hudun di je pani chuningro nilin lapen la so puta mangai lidi non wan si than po je non kaprik jasumet secret killing pen chenglo kaddo ko be lam non puthot nitum je po selawar bi pen ke than je pani di chuningro long election non het lang ke jot election on het ki jut pen
ก็มองแฮปอาแกลงซิงตกปีเป็นทานke paklang bai litum katok ka weta thek long lo je ai katha karbia homa salong ke alang li ta inot qualified to mune lo alang li ta thek rai to se katok ka weta alang li phan ke munthi lo te bon sita alang li kaninge akam la pendil tum kiri tarlep tu na teng itu katok ka weta chini jo je alang li ban ke 100% ke pacho bai alang sin nong ke kla la soang bong pen ke non het lo mo het walang li ta explain lo dabba ke ex autonomous district usi government atung ke pakla usi alang li ke kitu laki tu delhi ke laki ke pacho bai laki alang li aning aro ke paham chal la pen isi alang li pu je apram ke hite soikia adin la pen ke propulo monta adin karbiang long secret killing dope lasit nona duho bang ke piloma la bongo sena la pen RSS atum ki claim pen penangan secret killing ki claim du usitu lasino ilitum ki thekdam long ba kwando isia bang ke 3 October 2023 arni APHLC a supporta harlongbi ingti la pen sarmen hanse atung police atung kinap long pen alang litung along risim kilong ke komat don tela lake completely APHLC atung aklembang atung along pen si sarkar government atung ke pang thek la pen ako wang thuna non het jong ilitung thek long lo penangan aja kirim lo hetman hola Rustom Tiso ASDC meeting kidun pen hem chidama hot kumat to ne pang thek thek dong abang alang li phan apu thu pet amat baba apran ender lo la ta alang li ki pu bangke secret killing ki claim RSS bongo sena atum ku sa alang li bangke ki koi la pen aku wang thuna arni sihat 19 or 11 June 2024 ani hukuri tisopi dak kelitum di po malo alang li bangke lahai kadu ko pangrum et tan bangke piluma la RSS bongko sena tum sigi clap usia alang li ke koi la pen ke aku wang thuno 24 March 2024 Royal Son Rong Hang la bangke hupu piluma kang thilang so kai pholang so kai pholang so na thusi je si piluma la ke BJYM a general secretary Bahrain BJP ke klembang atum saide no pelang an ilitum no lai apran ke dam tum anta la penja ko thek thulong lang 17 April 2024 arni la bang Joy Singh ingti kwa munit aphan a okan ru broadband lang lok su hola bang ke sakuri si chokle munit la penke alangli ki kroy bang ke BJP phansi ki kroy sita jai kathar propaganda ke pona bangke la bangke RSS and bongo sena tumsi ahormo okang dubrot pet ke salang li ke pacheta la penja ko eli tum theglong lang 29 7 2023 Rajesh Phangcho purong chijeng jirikindeng hola daga bangke lahai BJP claim bang ki dobo mahut alang li tum phan ki toy APHLC asongja sa ku pinwa mai phu jai kathar kitoy alam an ke alang ni penang an paklang lasinoi lutum ang ton pen thek dam long ado pulo tangte BJP aklem bang atuma phansi ka teng kheng sai de sita alang ni ke pache thang bang ke be piloma RSS bongo sena atu si lahai ka do koi ki klebo la se alang li ran chini de lo pulo tangte kitoy bang ke alang li flu ku sinil to bang ke pang thek binong lo la se an si hatan ne to memorandum pidam lo SPF ha non prap jin pen so dak pen alang li phan bang ri tang li pen alang li phan karju par sik na ye athe bongo sena po phang il to ka do ko aru long li non alang li bongo sena phata alang li sik chini la pen lahai ke pathi muhat lahai atarik abang pho men puet atungo phanan ta apran ki dam te ni yedun phit diti apran ki dam te ni yedun phit diti la se alang li ko so se chini atlo alang li long PPR sim dolang alang li long pipi phere me hor buka chisik doma pima lasi police atum sobak tan alang li phan karti pater tok serak noi pusi nili thoma bangke pini dak
press ahin penta kaduk kaberat atau apa kaculing di lapen ke politik salong ke litum penangan theklong lo 6 schedule aja kong hello ki thenai putai ro ma sarkar to koi phai litum ke tham theklong lo e pengela hai be nom peloma voter ta alang litum kirema bangke BJP atung ke bluetooth dan si wala vote kilongan ke transfer et puse alang lagi kipu lasi labangke langdam lo pulo tangte jong si bluetooth pen transfer puse alang like akoi ke wan pulo tangte labake tutel like pachubai like transfer un e lasi alang like anti national lo labangke Karbi Anglong satakali all India abirodhi lo athela bangke national party election all India election labake lasi alang li lason akoi ke wan por bangke sudak pen pin rem nang i Karbi Anglong arat lapen kitek kiri kato kawe tung ta Karbi Anglong doan na bean atung ta kiri ta lepen alang li kepa coba alam Karbi Anglong arat atung phan misguide mislead kato kawe ki klempen kither ki hap pen ajok se alang li bangke bhut asap ta long dundo laso bhut bangke alang li bang temporary kali laki tutel li kepa coba alam nil tum ang ton pen insai erlo aku non ta tarli bom lang nang li tum ta tarli bingoi te ai kathar lai kan yalam kepa coba pusi Radu ko erat atau apa nil oke waidak pen pacini lasi lilihin pen bangke thihek pen lansi paklang thu